Assalamu alaikum, ustaz. Aleykümselam. Qandaysiz? Densoqligingiz yaxshimi? Bola chaqa uy bilangiz tinchmi? Bari yaxshi rahmat. Maşallah. Mana bugun Bishkek shahri Soquluq rayonida o'sha yerda at maydonida uloq bo'lib o'tadi. Nake Samanqul iki yerga teka tashlab o'tadi. O'zbekiston, Qozog'istonday qilib o'tadi-da. Bizim ballar usti yurib o'tadi. Negizi. Nural akamiz bultir balazini uylaganda to'y beram deb niyat qilgan ekan ustaz. O'sha ballarına jana Nural akamizni uy bilan o'zini Nurmamat og'amna 76 yoshda mashinada turgan oqsoqol. Uloq chavib yuradi. Bismillah qo'shilib. Uşul kişilerge bir dua kılacağız ustaz. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Birinciden biz elhamdülillah Allah Teala çiğsi şükürler kılışımız gerek. Amin. Allah Teala şunda yegemendi, aman, kınç memleket bergenine. Maşallah. İkinciden tuğanlar buna ki bu qanday degen жақсы oyunlar. Allah Teala'm at berdi bizge. Barakelde. Oşul bulasты Özgönler rayonunun balmanı. Sıyıqtan alız. Uçurgelerde ceyviz. Allah Teala'm atlardı bizge jarattı. Bizni özüne jaratkanda. Onun başımız gerek. Ali Hoşun Nural akaga. Atası Nur Muhammed. Nurmamat ağam. Nurmamat. Nurmamat ağam. Amin. Allah Teala'm Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Oşu ballarına Allah subhanahu teala bala çakasına densoluk rızkı versin, vakit versin. Allah Teala'm imandı yaşa versin, ıntımaktı yaşa versin. Şunday toylar daima жақшылыққа olup, dövletin büyük omatın versin. Allahu ekber. Hurmatlı Nurlan Mırza, Nur Sport kanalının alpar otası, ellerдің көңілін alıp, ellerдің şunday manayın jarık kılıp, Übüle bala çakağınıza udayın vakit versin. Amin. Hiç uğurvağla. Varğanda kırsıktan, jaman göz, jaman sözden saktasın. Udayın imanı yaşa verip, özü razı olağına vakit versin. Şunday, elin kızmatının kıl cürüverine, daima çakşıkları cayıltıp, jamanlıkları çok kıl cürüverine. Amin. Udayım sizge imandı o perzentlerden tağılsın. Amin. Uğurlardan Allah Teala, kızlardan versin, egizinden versin. Allahu ekber. Rahmat ustaz. Hareketler maşallah. Polvonlarımız bugün Kırgızdeli, Polni, Bishkek boyunca polvonlardan barı uşul derdi maşallah. Mınake Nural akamizni sıynaşıp barı ulaq gelip çalışıp mınake polvonlardan köpçülük uşul derdi. Polvonlardan batıları bugün tüp degen bolsun. Samanqa bir fey yalazın polvon fey. Avukta kızır boy. Evet. Gitti Orunbay bu. Ak küçüğün Karabayır. Orunbay palvan. Eğer adaşpazam Orunbay ha? Orunbay mı toşna? Malades. Önünde Samanqa bilgiler bir içki, kaltışı bir pey. Maşallah Orunbay palvan. Jetkisten vur emcerge vur. Taşta. Kardeşim baştan gelip bir pey lazım. Tekerleştiririz. Baştan gelip bir pey lazım. Yok kamera çıkıyor. Bu akıllı bak. Hey. Maşa. Kamera çıkan benim yaşlı sağra toyunu. Toy yaxşı oladı da kameradan Soğandan börtüyor toy baylanır. Atlar var. Özüste düzgün gibi. Bakın değil mi oğlum? Maşallah mına kıyas polvon Kamaz Haydebek teken oşturabız. Barakende mına kıyas polvon bir tayga iyigirge jetti maşallah. Boldu başla. Maşallah. Maşallah. Enkebe kaç boldu. Teke tartı var boldu enkebe. Kaç. Gitti şocağa gitti ikinci teke gitti damlalar. Bu tekeni almaştırdık boldu. İki teke çağırmaydık o. Uydan ku Samanqa kim alpar taşladı? Barakelde. Oşa bulasты Özgönler rayonunun palvanı. Ulgıykı Samanqa bir toyga Niyazov Kıyas palvan igilge jetti. Barakelde kol çağaları bolsun maşallah. At kimiga Kıyas? Özgön'den Elburs degenden 35 degen atı. Barakelde aslında mingen at. Özgön'den Elburs degen dosunun atı menen. Kayman atı 32. 35. Ha 35 deyip mınake maşallah. Kıyas mikrofondan da bir kılı ödülün aytıp okun.
Жақсы ниетпенен той беріп жатат. Тойыңыздар той болмасын. Ушундай тойлордон көпкө бериңиздер. Алла разы болсын сіздерге. Ардайым ар бирине ушундай, ар бир элге ушундай той бериштин насип болсун. Amin, aytqaning kelsin. Niyazov Qiyos polvon aka bir to'yga yigirga jet omad bersin, barakalla. Assalomu alaykum polvon. Saq salomat, densoqlik. Uy bilan tinchmi? Bugungi Nural aka o'sin to'y qanday bo'lib o'tadi polvon? O'ta so'ng bo'ladi. O'ylalarda jamg'ir jab, chang jo'q, olay jo'q. O'ydagiday bo'ladi, o'ta toza uloq bo'ladi. Allah razı olsun. Toy berayotgan bo'lsa, niyetlerine jetsin. Algan matalar tüz deysin. Murdaga at qaysilar? Birinchi salımdağı. Birinchi salımdağı at deme. Lelektik. Orazaylı degen, Bayqashqa degen at. Ha, bu Qashqatchi? Sakamın atı. Ha, maşallah. Atakı 35. Ha, maşallah. Özbekistan'da da var, Salvador, Kırgızistan'da da Salvador. Bugün polvon o'zingiz ele Bayshaka, Manas bugun yo'q-ku. Alar emedi. O'zbekistonda. Bugün de cho'nglab qo'ydi. Yaxshi. Bugün Nural aka o'zi niyat qilgan ekan bultur balazini uylayotgandachi. Toy berem depchi. O'sha Qozog'istondagıday O'zbekistonda jalg'iz taqim qilib baldarni uyratayli depchi. Mana bugun o'sha niyatine jetib to'yni berib atat. Kelayotgan bolalarga o'ta yaxshi. Sebebi takımda yürüyüşler inşallah. Hoşna ellerimizde takım çağır. Kaza olup da. Kaza olmak gerek de elde geç. Oşalar şunday. Ulaklar köp olsun. Yaşlarımız össün. Rahmat. Atı neyisinden daha bir söz. Şu atı neyisi. Aka, bugünkü toyga bir özün üstün qalov tileyingizni aytib, ondan uşul 5-5 ga o'xshatib o'yin qilib atatdi hozir. Ikki жаққа saman tashlabchi. Şu toyusa qanday qaraysiz bugünkü o'yinlarga? Toy bergenlerin bari. Toy nasip etsin. Ölçüş gerek bu. İki жаққа Жақсы, рахмат. Аттарыңыз чурқай берсін, атжал жеңіл болсын, жақсы игіліктерге жете берсін. Ат таптаған адам кем болбайды дейді ғой. Хадисте де бар екен. Игілік, а? Рахмат. Ошаға ассаламу алейкум. Қандайсыз, денсаулығыңыз жақсы ғой? Чарчабай алып атасыз. Быйыл сезондорда биздин Алаукада таанышып калдык го көбүз, Мен баягы Нур Спорт деген каналдын админи болуп. Той кандай болуп атат ака бүгүнкү? Allah'a şükür kılışımız gerek. Elimizde, yurtumuzda tınçılık, şunday toylarga ne jetsin. Hareket kıl, polvon hareket kıl. Азыркы салым салган атыңыз кимдин аты? Акыл аканын аты, Эшимов Акыл ака, Акжол той деген аты. Каяктыкы? Карасуу. Машалла. Жакшы, бул Бауш ака, мен дагы былтыр Керим полвон тоюнда түшүп тартым эле. Ушундай саман кылат экен эки жергечи. Анан бирок жалгыз ушу жерде полвондордун күчү сыналат экен да. Терилет экен. Мен да азыр ушу менен экинчи той тартып атам азыр. Ушуга өтө токшойбуз, Эке улар эми балдар өсөт, буга такымга үйрөнсө, мына кошуна мамлекет Өзбекстан, Казакстан, Тажикстандарда бир такым жагат да. Эми бир эле Кыргызстанда калды, бир турпок жагат. Өз негизи ушуга өтүп кетсе, жеңил аттар да кыйналбайт, өз негизи жакшы өзү. Эми бар секин. Мына Бишкекте ушундай улак эле болуп калды башта. Лейлек туткандар ушундай токе-теке жагат буякта. Ошондой. Жакшы. Бир аз тартипте болот экен да аке? Тартипте болот. Трамвайда аз болот да буда. Жакшы. Рахмат ака, билеңизден күч кетпесин. Экинчи Мынакей, ылдыйкы саманга алып кетип атат азыр. Тай кыяс. Ниязовго насип кылды. Андан кийин Бауш полвон чыгарды. Дагы бир полвон чыгарды, ага жетишпей калдым чынын айтканда. Анча кечирип турайбыз. Бери карап келатат. Ат кулады.
Hem jiyinni ortadan alıp bereyinçi. Aldı. İşte öteyde balvanda. Takımda balvan, takımda balvan. Okey dostlar. Kıyas jet vardı ortaga. Kıyas karmadı dostlar. Oho. Topun arazdan karma uşu жерге alıp geldi hazır. Görüyoruz Suudiyalar esip kılav eкен, samandan ötüptür. Taşladı. Жаңыле ушулатты алмаштырды экен достор. İskender. Getdi make, getdi. Qayız balban. Getdi. Vay dostlar. Aldı. Cana düşürüp koydular şu yerden aldı bir balban. Oh, Cumay balvan. Kaç. Cumay palvan. Kagatta. Palvan asıl ekosunu Tyson'da barakelde Bukhar palvan manaki. Bilgilem bir eçki. Üstü ming sağ. Öldük marraga jetdi. Barakelde maşallah görünmeye kalıptı. Maşallah gösteribezin. Mana Cumay palvan alıp ketdi. Barakelde oşo ulaştı. Karagulcar rayonunun palvanı. Kırgız elinin siymıgı. Kazakıstan'dın siymıgı ataklı Cumay palvan iyi jetti. Barakelde at kimiki? Barakelde aslında mingenat. Aladukadan Dörya Hakesi'nin atı menen Kayman atı Gökçe menen Cumay palvana bir koçay koyuzdarçı palvanlar. Kırgız elinin yaş palvanı. Ataklı Kazakistan, Özbekistan'a barıp çağıp cana bazı uçtaptı. Barakelde Cumay. Olmatın versin Cumay palvan. Allah Teala gücüne güç koysun, sorunlar kut olsun. Barakelde. Mukhar palvan, assalamu alaikum. Qanday ukamdan so'nggi yaxshi bu? Mukhar bu asыңдағы kimning ati? Asıl akasının Tyson degan ati bu, maşallah. Bu iki жаққа саман таштап Өзбекстан, Қазақстандағыдай қылып чауышып атады азыр. Қандай болып атады? Бізге қарағанда қызық. О. Uzartып чабы, Uşu жерде бирок көп балбанын күчүсүн алат окшойт го. Ошондой.
мен да бүгін мындай қызығып көріп атам да, қызығып тартып атам. Былтыр Керим экөөбүздүн тойуна түшкөндө да ушундай болду эле. Аларда да мәррә кылып коет экен. Биздики дагы бүгүн ошондой болуп атат. Баягы тек жип деген нерсе жокпу? Жок, ондай колдонбойт экен. Көрбөй атасыңбы? Только бир такым кылып чабат. Машалла. Жалгашканда эсебизген биздин өрөөнүн булагы жалга да эсеп болот. Самандан өткүзсөңөр деп айтты го. Нурмамет агам, самандан өткүзсөңөр эсепте байген биребиз деп атат го. Бирок негизи ошо бир такым болгону тартиптүүрөөк болот окшойт, а? Жакшы. Анда Нурал экөөбүздүн баласына биз эми Машака деп койчу элек. Биякта өзү чын атын айтат экен, Нурал депчи. Баласын үйлөп, былтыр ниет кылган экен, быйыл той берем деп. Аллах таала насип кылып, мына той берип атат. Бир дуа кылайын полгон. Дейбиз эми, не ниет койгуза, ниетине жетсин, балдардын өмүрүн узак көргөнү болду. Бишкекте рахмат айтабыз. Машалла. Буга чейин дагы Нурмамет агам 3-4 той берген да. Өткөндө 2023-түн күздүн башталышында да берди кош болотто. Мына эми Бишкекте берип атат. Бизди да ушундай тойго жеткизсин акама. Билеңен күч кетпесин, ийгилик. Мой полван, ассаламу алейкум. Кандай акам, ден соң жакшыбы? Бул ат Алапкадан Көкжал деген экен, Килчказы Боря деген. Акебиздин аты экен, а? Машалла. Бүгүн Нурал экөөбүздүн тою кандай болуп атат? Эки жака саман таштап. Нор болуп атат. Мындай тойлар бүткүндө бир болду эле, таза болду. Эми баары тазага өтүп дагы дейм да. Такым менен болду эле. Машалла. Буга чейин сен Казакстанга, Өзбекстанга түшүп чабып атасың да, акам. Биздики да ошолорго окшошуп атабы, окшошпой атабы? Окшоштат. Бүгүн Баракелде полбондар, баракелде. Өйдөңкөй саманга бир эчки, бир килим. Акырын барып, ушуга өтөт окшойбуз, а? Аракет кыл, полбон, аракет кыл. Аракет кыл, полбон, аракет кыл. Жакшы. Анда Орунбек не болду? Нурал экөөбүздүн баласы үйлөнүп той берип атат да, эми баласын үйлөп той берип атат. Ошо 2 жашка бир дуа кылуу, кам. Жалган баласы Алла Таала 2 жыл акылып берсин. Амин. Кармашын жарынан ажыратпасын. Амин. Жетек максаттарына жетсин акам. Аллаху акбар. Сен да билеңен күч кетпесин, а? Ошо эле ака. Ийгилик. Достор. Сүрүлүп баштады. Такымдап турган жерден талашып атышат. Баясы Баяман окшойт, а? Баяман окшойт, а? Баяман палбан, маке достор. Кетти. Айда Баяман, айда, атты ачып айда. Баяманда 2 такым. 2 бутка тең баскан окшойт. Баяман өйдө, Баяман өйдө. Өйдөгө саманга. Өйдөгө саманга бир серке. Бир килем, 3000 сом болгон. Малакей. Башка балбанга өтүп кетип турган мынакей. Кетти. Үйдөдөгү саманга алып кетип атат мынакей достор. Жогорку саманга алып барса азыр. Могу жерден Баяман колунан алган полбан таштаса ушул жерге. Анан жогорку саманга жеткизсе, Кудай кааласа бир төбө алат. Мына достор.
Ne oldu ki? Jean sürülüp baratatmak dostlar. Kıyas taken, kıyas ne yazık taken dostlar. Kıyas ne yazık alıp getirmek dostlar. Kıyasını yazıp makey. Samanға жеткізіп düşürdü, taşladı. Bir töv almay oldu makey dostlar. İyilik'e jetti maşallah, maşallah. Makey. Kıyasını yazıp geldi. Samanға Ataktı Kırgızeli'nin sımığı, Ataktı Untumaktın kapitanı. Dostluk'tun toy. Dostluk'tun kapitanı. Niyazov Kıyas kolbamına gitti bir töğü atasının attan İgil'ge jetti. Kıyas mikrofon aldağı ağamı bir жақсы baksanız. Nurmata, oyunuza toy bolansın. Allah Taalам денсаулығыңызды берсін. Ешқашан ауырмаң. Şu балдарыңыздың урматын, қыздарыңыздың қызматын көріп жүреріңіз. 110'a çıkınız abi. Allahu akbar. Barakelden mınake Nurmamat Ağuz Palban ilgerten ulak çağıp жүрген Алабұқаның тұрғыны mınake balazına bir töz aydılak Kıyas Niyazov Palban alıp kettim. Maşallah Allah razı olsun. Barakelden. Biyaka vurdu Palban. Barakelde. Koşu bulaştı. Karakolçar rayonunun Palbanı. Kallis Palban İgil'ge jetti Barakelde. At kimi gidedim? Nurbek Akan'ın Baytumar dedi. Aslında mingen at. Nurbek Akası'nın atı menen Kayman atı Baytumar menen mınake. Bir serke bir gilem min som İgil'ge jetti Barakelde. Umatın varsın. Kallis Palban Barakelde. Palban assalamu alaikum. Barakelde. Bir içki, bir gilem lazım öyle köküm taşlasan gelir. Kalыс Palban, sorun kut bolsun. Maşallah. At kayaktık. Baytumar maşallah. Bu Jogorku marradan ılдыйкы maraga alıp bardыңар. Barakelde. Allah razı olsun. Kıyas Niyazov. Kıyas Niyazov'dan Murda. Toy qanday bolуп атат? Toy жақсы болды. Жақсы. Күндер açık Oo. Barakelde. Jallabat oblastı. Pazar Kırgızlar rayonunun. Nural akabız balazın üylөгөндө toy berem dep niyet kılgan eken da. Uşu toy bugün nasip kılıp toyda көп bolup turabız. Maşallah bir gilem, bir serke, min som bilen. Amin. Ha serkeler eti. Aslına mingen at. Dolat akabızın atı menen Kayman atı. Kırgızstan menen. Toy taza bolup atabı? Mikrofonda Nural akabız bir жақсы bir vatan var. Maşallah. Rahmat. Бар usta şunday toyga жеткизсин, he? Rahmat. Allah Taala gücüne güç koşsun maşallah. Bakay dostlar. Ol Gel atat Jogorkuga. Barakelde ödüldü Samanға bir koy, bir gilem alazın palvan. Bayaman palvan. Ayda bayaman palvan akşat barakelde mınake. Darıspek toz olsun. Kaçtadı mınake dostlar. Maşallah. Bayaman palvan kartışkan alazın, gölezin sorun alazın. Makay talaşkan boydan ketdi. Bulaq uşunuz men kızıqtamağa razılar dostlar. Küçüğün palban, iki palban talaşıp kelatat, namna ortasına düşet hazır.
Öydönki saman kaydı, öydönki saman attatı koşuңар, öydönki samanға, набарат ал жаққа барба. Өйдөнкү саманга алып барат азыр достор, жеткизсе. Дагы сорун айтылган азыр. Кайсы балбан экенин таанышабыз. Kırgız elinin sığmığı ataktı Egemek'e. Buna ilgili jetti. Maşallah Egemek ata özümüzdü bu. Nurlan akasının atı menen kayman atı Gökçevi. Lazer menen buna ilgili jetti. Barakende Egemek eken. Mikrofonun alыңыздан Nural'ı kendi yübülözüne şeymezden bir жақсы batağınızdan acıke. Stiki tüs diye. Assalamu alaikum. Allah razı olsun. Niyetiniz için maksatlarına olsun. Kullarını bakın olsun. Rahmat, Allah razı olsun. Egemek'e. Maşallah. Barakeldi. Maşallah bunakay. Bul avtomobil dostu ustuna kez bolot. Alaydan. Bunakay dostlar. Samanга жеткизген балбан азыр таштаган болсо келет. Ага чейин мынакей бул жактагы саманга келе атат, өтө катуу келе атат. Мынакей достор, өтө катуу келе атат. Машалла көрсөй берсин. Ай, машалла. Ай. Өтө күчтүү кетти мынакей достор. О, кармайм деп аткан Турбаев ортосуна кирип. Taşladı mınakay dostlar, düştü. Dostlar ıldık samanga getdi. Barakeldi mınakay. Ildık samanga. Mınakay. Bir serke, bir gilemge, oşa bulastı. Karası alçal balban ilgilge jetti. Barakeldi, maşallah. Aslında bir gerek. At kim kene? Amcam? Karakılcalık atlet ekan, tosma degen, Cembay avan tosma degen. Barakeldi Karakılcadan Cembay avasının atı menen kayman atı Tasma menen ilgilge jetti barakeldi. Geçe görürsüzler Azerlu'da dağı ataktı uşu at çıkan Tasma degen at. Maşallah umatınız namza balban. Allah Teala gücüne güç koşsun. Atın müdürülbezin. Ardaymış ilgilge jetip жүрөр. Денсаулығыңыз жақсы болсын ыкым. Амин. Балбан салым кут болсын. Таанышып алайлы. Менин атым Нурлан. Нур спорт каналдын админи болом. Алапка аксы чаткалды тап жүргөн бала. Бүгүн Нуралы көз баласын былтыр үйлөп мына ниет кылган экен, той берем деп ниетине жетип отурат. Той кандай болуп атат балбан? Балбан сынаган Машалла. Бarakeldi. Ортодо баягындай бизде махлёпкалар болуп кетчү эле, кандай болбой атабы? Сапкөз Фирозанын тургуну атактуу Азамат Булатчы. Ат каяктыкы? Barakeldi. Астына миңен ат. Аскер акыбыздын аты менен кайман аты чагылган. Азамат. Микрофонду ала Мурат. Жакшы бир калоо тилегиңди айт. Балдарын, неберелери. Билеңиң күч кетпесин балбан. Ийгилик. Рахмат. Toylardı bekliyorum. Bana ömrü uzun olsun. Жогорку саманга жеткизген балбан ушул экен достор. Barakeldi Азамат Толбан, машалла Салам алейкум barakeldi. балбан. Сорун кут болсун. Бул жогорку саманга жеткизген сен болдуң, а? Ат каяктыкы? Asker Karakılcanıkı. Каракылжа, машалла. Кличкасы? Çağılgan. Чагылган. Бул баягы манасын жазып чабып аткан чагылган эмеспи? Ошо Нургунанбы? Машалла. Бүгүн той кандай болуп атат? Toy öte sonun olur. Ширинби? Тазабы? Билеңиң күч кетпесин балбан. Ийгилик. Barakeldi. Oşa bulasты. Karakılcar rayonunun pelvanı. Kırgızeli'nin sınıfı ataktı. Жақшылық pelvanı ilgili jetti. Maşallah. Жақшылық at kim eken? Жумай алып кетти мынакей. Barakeldi. Астында миңен at. Nuralı dosunun atı menen kayman atı Vegas deydi. Lukas. Maşallah. Жақшылық pelvan. Olmatın versin. Allah Teala ardayım güçüne güç koşsun.
Ardayım ушундай ийгиликтерге жетип жүрө беркем. Молодец. Амин. Palvonlar, takımçayız, takım. Yapma çok tuğanlar, takımçayız, polnoy takımçayız. Ukmadım deyinizler. Yapmağa sorun yok, takımçayız. Tuğanlar, palvonlar, takımçayız, takım. Bakın dostlar. Cumhurbaşkanı Polvon Жогорку Саманга алып кетип атат. Ала чейин Бүркүт деген формадагы полвон ол деген Саманга таштады. Өйдөндү Саманга сорун айтылган үмүтү Саманга келесиң башлага. Токулует аласың, токулует. Башлага алып келет. Башлага алып келет, токулует алат. Лаке достор, Жумабай полвон Саманга айдап, жогорку Саманга, биздин экраныбыздын сол жагындагы Саманга алып кеттиле. Билбейм, түштү, түшпөдү. Азыр кимизи бияка алып келсе, машинага алып келсе, токулуп аталат экен мынакей достор. Күчүңөр, машалла. Тек алмашат деп атат мынакей. Жаллабад областы чек алып кел. Жаллабад областы Сузак районунун полвону Кыргыз элинин сыймыгы атактуу Келдиш полвон ийгилге жетти. Баракалла, ат кимге келдиш? Жетти оны аркы жерге түштү. Баракалла, өзгөндөн Сияз экесинин аты менен каймараты Бишкек деп, Бишкек. Келиш полвон, сорун кут болсун. Жасалтай. Машалла. Ат каяктыкы дедиң? Өзгөндөн. Машалла. Нуралы Көстүн тою кандай болуп атат? Бул 3-чү салым, а? Бүгүнкү 3-чү салым, а? Машалла. Буга чейин 2 жолу чаратта чыгардың. Эми полвон Нуралы Көстүн балдарын тоюна бир дуа кылайм. Баласын үйлөп той берип атат. Адам жайдан көчкөн Досун аты менен кайманаты. Амин. Barondu balasiga polvonlar ушуга бир ko'rsatib qo'yingizlarchi. Rahmat menен kelin maka. Maşallah. Alikat debmi, alikat. Aytganingiz. Suratga jo'rab telefon qilib aytib bo'ldi. Alikat bilan ийгилге жетти. Maşallah. Rahmat polvon, bilengen kuch ketmez. Жумабай полвон, сорун кут болсун. Бул атты барондун баласы дейби. Машалла. Баягы өзгөндө барон, а? Жок, алмаз экен. Токаттагы алмаз. Болду. Аха. Машалла. Бар экен да, Кыргызстанда алып калган экен да. Молодец. Жогорку маррага сен алып кетип аттың эле. Жок, Ылдыйкыга. Ылдыйкы алып бардым. Ооба. Анан сенен кийин эле Келдиш алып келди окшойт. Келдишке өзү алып келдим. Жогоркуга. Машалла. Той кандай болуп атат экен дагы бир жолу? Той сонун. Зор, а? Ширин болуп атабы? Үмүттөн тас. Азыр болсо экен. Ооба. Ушунчалык, а? Ушунчалык той. Машалла. Билеңен күч кетпесин. Атчал жеңил болсун. Айдай бер полвон. Баракалла, Саманга тусса бир эчки серке, үстө бир киле балаздын полвон Акжол полвон окшойда. Машалла. Акжол полвон дейт. Баракалла, мынакей. Карточканы аласың, келесиң полвон. Сорунда калыр, сорунда. Takım çapkıla polvonlar, takım. Maka sürüldü. Naraka çetelik koy, kim bunu naraka çetelik koy. Naraka çetelikler, naraka sürüklüler. Maçtan geliyor, tatlı koy. Ninjaga gelmez, tatlı koy. Gelmiş naraka. Getdi. Жогорку Саманга кетти мынакей достор. Карма кетти, эч кетти. Тоз карма. Байгени качырып берди. Сорунду жоготорбагыла, өзү мага эч кел.
Barakelde. Maşallah, maşallah. 5 oblastik Qarasuv rayonining palvoni. Qirg'iz elining simigi ataqli Aqjol baloni egilga jetdi. Barakelde. Astimdan mengenat kimkilar? Jemba Qarag'o'jadan Jemba havosini ati bilan qaymonati tasma bilan egilga jetdi. Barakelde. Omati ko'rsin. Alloh taolo kuchiga kuch qo'shsin. Barakelde. Amin. Amin. Afzal polvon. Har doim egilga jetib yuraver. Polvonlar takım çağı, yapma çok, sorunlar kalıp gidiyor. Keyifli takım çağı, polvonlar takım. Polvonlar hareket kıl. Kayıs kalp gelezin bir koyalazın koy. Tamaz kalp gelezin bir koyalazın polvon koy. Kamaska'yda polvon Kamaska. Maqsad Hacı, ustoz, sizlarga do'stlar, kelatat, maşallah. Kamaska bir koy sizniki, maşallah. Bir koy. Achika Kamaska'dan, maşallah. Bunaka bizning ataqli maqsad Tamala Qariko'z bunaka bir koyga yengilga jetdi, maşallah. Barakalla polvonlar. O'zingizga samondan o'zingizga samon olib kelasizlar. Bir tay lazım, tay hayda. Tay lazım polvon tay. Qana Sıymoq Urmatlı Kırgız'ın batırlar, aksakaldары bir 10 bin deyle. Buradaki Allah Teala'nın devletinizi büyük kılsın. Amin. Oğmatınızı versin. Amin. Gözünüzü Allah Subhanahu Teala nurlap, özü kolda korlap, iki dünyada baktığını kılsın. Amin. Rabbana atina fid dünya hasana ve fil ahiret hasana ve qina azabannar. Urpağınız kıyametin için ulanıp imanlı çırağı uçmasın. Amin. Batırlar çıksın. Allahu Akbar. Batırlar. Ustoz olsun akay. Amin. Hacıke Allah razı olsun. Hurmatlı ko'rarmanlar, biz ustozimiz Maqsad Hacı alıp gelip maşinanın alına taşlap bir koy, bir gilem akçasını algandan keyin, sorununu algandan keyin Qiyas Niyazov alıp geldi. Ildıyqı samanga, ekranın sol jagındağı samanga alıp gelip taşladı. Bakın dostlar, ustozimizdan Allah razı olsun. Şu ustozimiz var eken, şunday ustozlarımız var eken Kırgızstanımızda çırağımız kuyup turadi. Yaşlarımız dinge kelip atat. Buzuqluktan arылып атабыз, Кудайга шүгүр. Элибизге дин жайылып атат. Ушундай устаздарыбызды берген жараткан Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун, жана пайгамбарыбызга салаваттар болсун. Бул устаздарыбыз биз үчүн аманат достор. Булар алымдарыбыз, пайгамбарыбыздын мураскорлору достор. Ошондуктан бул кишилердин дайым дуасын алып, жакшы сөзүн алып, кеңештерин алып, жакшылыктарда, тойлордо ошол кишилер менен чогуу болушу жараткан Кудай насип кылган болсун. Ал эми той аябай ширин болуп атат, Кудайга шүгүр. Мынакей ылдыйкы жогорку саман кылып, жалгыз бир такым кылып чабышып атат балбандар. Бардык балбандарга бирден чыкты, Кудайга шүгүр. Bakın dostlar, bizden ekranımızın sol jagındağı samandan oң жактагы саманга алып келет азыр. Топ сүрүлдү, жыйын сүрүлүп калды мына достор. Samanga yepardan samanga.
Samanga polvon Samanga. Yechkelarning Samangada polvon Samanga. Maşallah bakın senin buna aynen korktandan güç alıp gittik şeyde bunlara. Maşallah buna atlardı karamızlar ki. Kaydı odattı. Hayda Samanga'yla polvon Samanga. Samanga'yla polvon Samanga beraka tartışması var. Polvonlar. Samanga. Orunbay palvan. Kaç. Kamastancı olma. Kaç. Kamastancı olma. Kaç. Orunbay palvan iyi geçti. Berekenden bırak. Korku sorundu. Orunbay palvanlarına konserler olsun. Berekenden bırak. Oldu. Cılbay Traus. Aldılar ne yaptın? Aldılar metremizden. Gelinizden damla. Maksat damla gelin. Aksakallar gelinizden. Kendinize gelin. Aksakallardan Nurdama tavanı. Bırakı. Doktor koysun aksakallardan bırakı. Buralar keştin atası Nurdama tavanı. Doktor. Salı oturmuşlar. Allah. Salı oturmuşlar. Aksakallar doktor olsun. Batanızdan. Doktor. Sağır oturmuşlar. Sağır kılıp durumuzlar polvonlar. Ağama berin. Bakayım. Koçan. Gelin. Makam şerike çatkaldan makam şerike gelin. Makam şerike. Belki. O koçanlıkın benim. Koçanlık'a gelin. Makam şerike gelin. Makam şerike. Talas'tan Bakıtık'a gelin. Talas'tan Bakıtık'a gelin. Oldu mu? Ama bu kadar canı şekerleri. Doğru. Boldu lan. Masada bulalar öyle batansın dersin ha. Bugün öte şirin olak oldu. Ançamızca biz de geçse geçiririz de. Talas'tan Bakıtık'a gelip koyumuz. Bakıtık'a. Talas'tan Bakıtık'a gelip koyumuz. Hazır. Hürmetli bugünkü pişkegerini halka bu pişkegeri de hemen pişkek pistin Kırgızistan'ın boru vardı üstüne atavuş etti, eneviç etti, baravuş etti, büt etti yaşay. Doğanlar bugün geceden beri bir nevelege kişini ünlü toyda kalkan erek ünlü vakta bir yılca olayım deyip kaldım. Şu toy meşhurumda nasip etken eken sizlerge şu 2 yaşına bir yakşı pata versen isterim. Sizlerge ben hazır aytatılan sözüm biraz onca çala futbol kalsa onca çok doğan kalıp kalsa tanıvası kılsak kesilip kalsın. Daima büyümüzlerge baktılı aman ezen tır çaban Allah Teala'nın adına cetvelimizden yetemle Mordekaş pişekinin haramdarı şu ımanın balavı, sütye balavı jakşı patanı eriye verip jakşı yaşap Allah Teala üyümü sürecek oluşunuzdan hemen tilekteşmin. Kana, hurmatlı toğanlar, hayva şirin ulak boldu. Allah Teala barımızdan razı olsun. Barımızlarga jakşılık uygulap vakit kalmayız. Travma bolgon jok, uruş bolgon jok, topolon bolgon jok. Şunday ulaklar daima boluverip elibizde örkündey versin. Kana amin. Allah Teala muşu Allah Teala ömrüne, densoğluğuna, ırıskısta bereke versin. Allah Teala razı olsun sizden. Allah köp yaşayınız. Daima başımızda bar olunuz. Buna uğul üylep, ırız alıp degende şu balla çakalardın bardın Allah Teala baksın versin. Berekesin versin. Perzentlerini uğullardan kızlardan versin. Caratkan Allah Teala iki dünyada yüzümüzlerdi çağrı kılıp ağırdayım yolumuzlarda açık kılıp oğmatımızları tövletimizlerdi versin. Amin. Bir rahmetke ya Rahman. Şükepsler, tuğanlar, rahmat. Tamam, amin. Allah'tan kimizge dua versen. Amin. Rabbil alemin Allah'ım yerimde rayımızı görücü bilsin Allah'ım. Bugün kuşu toy vergen aksakal, nevrelerinizge öpsiz. Olman
Şu бүгінгі қылған ihsan садақаларды Алла Субхан Тағала садақа ihsan қатары қабыл қылсын. Елге дайым той беріп, елдің батасын алып жүріңіздер. Еш қачан кем болмаңыздар. Алла Субхан Тағала үй бүлеңіздер менен, неврелеріңіздермен екі дүйнө бақыттылық қылсын. Амин. Аллаху акбар. Рахмат, урматтуу көрөрмандар, урматтуу. Кәрбеке, жоқтамай барған сізге. Мана, кел. Жаратқан Құдай насip етіп, мынакей. Allah razı olsun. Bugün öte şirin olan koldan. Belki bana Yanvarında Ança bizden gengeçlik olsa geçiriyoruzlar. Tençaman cedi olunuzlar. Rahmat, hoş gelipsizler. Buralık hep bugün aytılgan kolu ötülekler. Öğründe olsun, tüs tüygen bolsun. Rahmat. Mынакей достор, ушинтип той дагы өз соңуна келип жетти. Баарыңыздардан жараткан Кудай насip эткен болсун. Ушундай той бериш баарыбызга насip болсун достор. Кийинки тойлордон көрүшкүнчө сак саламат болуңуздар. Калбан, сорун кут болсун. Асыл экөөбүздүн кайзатында мукар чыгарган атпы жанагы? Мукар чапкан ат Тайсынбы? Машалла. Той кандай болду? Нурал экөөбүздүн той. Elbisleri baş boluplar kılgan eken, balası. Çok yaxşı oldu toylar. Kalbanlar oynap çaptı. Şirin toy oldu. Nasıl kılgan eken çok. Жана Sizlerge rahmat sizge gelip. Жана сен жогор ылдыйкы маррага алып кеттиң эле да, Самангач. Аны эсеп кылбай калды. Жетиз албай койдум я. Жакшы. Акырында насip кылыптыр да полбан, Молодец. Алапкан атынан bir жол чыгардың эсеп. Рахмат. Билеген күч өтпөзүн. Ийгилик. Ассаламу алейкум, Машан аке. Ва алейкум ассалам. Мына Кудай Таала насip этип бүгүн ошо былтыр уулуңузду үйлөгөндө улак берем деп ниет кылган экенсиз. Кудай Таала насip кылып, ниетиңизге жеткирип 2024 жылдын 14 январында тойду өткөрүп алдык. Бишкекте, Сокулук району, Ак жол айылында. Аке, мына бүгүн той аябай ширин болду. Мына өзүбүз кызматта болдук, Кудайга шүгүр. Колубуздан келишинче тарттык тойду. Урматтуу көрөрмандар, сиздер дагы ыраазы болуп коесуздар. Колубуздан келишинче. Бүгүн ушул байгелериңизден артып калган чоң бир эмеңиз бар экен да, сыйлыгыңыз бар экен да. Ошону мен угуп калдым. Улакка койбой эле муктаждарга, ооругандарга тапшырам деп чечипсиз. Ошону тактап бир айтып, анан келген меймандарга ыраазычылык билдирип, балбандарга ыраазычылык билдирип койдуңуз. Пайге бүгүн үстүнө деле койгум келди. Анан муктаждар баягындай ооругандар бар эле. Ошол адамдарга бир жок дегенде бир 100 миңдей бар эле. Ушу байгенин үстүнө 100 миң коеюн деген ниетим бар эле дагы. Аны кыскартып ошондой муктаждарга кадия кылып койгум келди. Машалла. Алла разы болсун. Керек күндө буюрса кадия кылабыз. Керектүү адамдарга, ошо муктаж адамдарга чогуу Кудай кааласа таратабыз аке. Таратабыз. Мынакей урматтуу көрөрмандар, Машан экөөбүз мына бүгүн тоюнда коюлуп турган 100 миң сом акчаны ошо муктаж ооруп аткан адамдарга кадия кылам деп чечиптир. Ушуңузга да рахмат аке. Алла разы болсун, кем болбоң. Аллах Таала кылган кадияңызды кабыл алсын. Мындай тойлордун көбүн бериңиз, биз кызматта болойлу. Жакшылыкта жолуга берели аке. Кадияларыңызды Аллах Таала кабыл алсын. Ошон үчүн пайганы мындай көп койбодум менин. Биягын кыскартып эле тиягын кадия кылайын дедим. Өтө сонун болду аке. Ушул койгон байгелериңиз деле өзү жакшы, татыктуу болду. Эми көрөрмандарга, келген балбандарга, элдүү журтубузга бир өзүңүздүн ыраазычылыгыңызды айтып койсоңуз. Рахмат келген балбандар. Ушунчалык силерге Алла разы болсун. Чоң рахмат. Бөйдө кыстаган Кудайым сактагандай жакшы болду. Тынч өттү. Келгениңиз үчүн чоң рахмат. Анча-мынча кемчиликтер болсо кечиресиздер. Машалла. Алла разы болсун аке. Тоюңуз тойгуланып, жеңем экөөңүздүн ден соолугуңуздар чын болуп, ушу үйлөгөн балаңыздын урматын көрүп, келиниңиздин кызматын көрүп, балдарыңыздын сыйын көрүп, бул дүйнөдө жакшы жашашты жараткан Кудай насip эткен болсун. Кылган ихсандарыңыз кабыл болсун. Дайым
жакшылыктарда, тойлордо чогуу жүрүштү жараткан Кудай баарыбызга насип этсин. Аллахым ошого насип этсин. Кийинкиде дагы эми бул мындайраак небере көргөндө чоңураак той кылып бераткан дагы эле ниет бар. Аллахым ошого жеткизсин. Баарыбыз жеткирсин аке. Рахмат. Сага да рахмат. Эки дүйнө бактылуу бол. Рахмат аке, рахмат.